Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Andron madaniyatı bizden doğrudan 2000 yıl murun baştalar. Andron madaniyatında döve müzelerde kemer kurulardın kaldıkları köp tağılganda. Kemer kurularda Kırgız buna 20-30 yıl murun tügöl Kırgız tağınçı ayıl şartında. Giyin artistlerge gana tağındık olup kaldı mı? Kemer kur bu Kırgızlardın unutluk giyiminin ajratılgыс bir bölügü de aytsak bolot. Kemer kur dedik, tompoy çükö dedik, en tamgalar dedik, andan tışkары ayalдар çaçuştuk menen koyulgan, jilikler çağılgan dep aytты. Dagı bir malumat. Saymalı taş süretlerinde bu bizden doğrudan 1,5-2 yıl murun baştalып, anan bizden doğru menen ayakta saymalı taşlı süretler. O şehirde köp süretler, 10 minden aşık süretler var. Biroq bizde kızıktırgan Toğol degen Toğoldun süreti çakılgan saymalı taşta. Toğol dep Kırgızdan başka mına ulu yüz bilet başka Türk ellerinin biri dağı Toğoldu bildi. Toğol dep ürkör top yıldızı ay menen toğoşkondu Kırgız Toğol deydi. Oşol ürkör top yıldız ay menen toğoşkonu saymalı taşka çekilgen. Bunu kim çekken jana kaysı maksat menen çekken degen surol tuyulup atat. Bunu Kırgız çekken urpaklarga belgi bolsun. Toğol gündörü aşu aşpagıla, köçpөгүlө, toy tomolok ötkөрбөгүлө, anga çıkpagıla, kız alıp kız berbegile degen maanide. Kırgız bunu bugünkü günge çeyin saktap geldi. 6 yıl oldu biz 6 yıldan beri mınдай yıl sanagын çıgarıp atabız. Bul negizi oşol ayga jana Toğol görünüşkө baylanышкан yıl sanak. Mına 26 Mart'ta ay жаңырды, 29'unda Toğol boldu. 3 gün uda jaan çaçım bolup avar ayı açılgan yok. Bunu biz yıldın başında ele bilgenmiz. Mına 25 April'de Toğol bolot. Ay жаңырgan günü bir günge tuş gelet. Uşu günü ürkör top yıldızı жерге batat. Kırgızda söz var, ürkör batat, soko jatat dep. Demek bu günden keyin jer aydalgan, septen ürөөн түшүн бербейт. Al karnın aldında kalat. Bunu biz yıldın başında ele bilgenmiz, jaz erte geledi. Sebebi Toğol
25'inde Ürkör Top Yıldızı batat. Öte erте. Demeyde 8 may, 2 may, 9 mayga da batat. Bıyıl 25 mayda Toğol Ürkör Top Yıldızı batat. Mına oşoğa baylanıştı. Toğol gündörü jagımsız, jandularga jagımsız gün. Uğuğa varganda jol bolboyt. Japayı janivarlar ünküрлөрдө, balık suudun tübünde kıymıldabay jatat. Bunu bizden babalarımız bilgen. Toğol bu dagı Kırgızdardın bilimine baylanıştı. Bugün Özbek, Türkmen, Bölök, Altay ellerin biri dagı Toğol degendi bilip mintip jıl sanak kılıp çıkargay. Jana Tompoyga men kayrılayın. Kırgız tilinde Tompoy menen çükögө baylanışkan men bilgenden 36 söz var. Men Türk tuğandarga, Japon okmuştularga, bölök ellerin öküldöründe köp suroo berip kelatam. Görsetip, bul emne? Bul emne desem bul söök deyip. Bular söök deyip. Oruslar bolsa bunu astragal, je bolbosa alçık dep koyuyor. Al Kırgızda 36 söz var, uşuğa baylanıştı. Bu jalan gana Kırgızlarga taandık ordo degen çoğ oyun var. Jokerlerdi dayardaba ıkması. Kırgızdın 25 ulutluk oyunu uşu Tompoy menen çükögө negizdelgen Kırgızda. Mına men aytıp koyayım bir yerde bir kitapta oşol oyundun bari tizmelep. Çüko menen oyunlar dep tizmelep, ana mınau jerde akırkı çüko oyunu görsetilген. 25 ulutluk oyun Kırgızda gana var. Ordo Kırgızda gana var. Oşol jana döve müzelerdögü tabılgan Tompoy çüko, Karasuk madaniyatındagı Tompoylordogu en tamgalar bul emneni dalildеп atat. Oşol madaniyat Kırgızlarga taandık ekenin. Emi sözümdü ulantayım. Sözümdü ulansam, mınağı misal katarı Arkeologiya Южной Sibiri 23. çıkarılışı Kemerova 2005 yılı. Mına şu yerde alar döve müzelerde dağıda kazıp atat. Oşo döve müzelerde mına gördüңөр mü? Bir yerde astragalı dep koyat. Süöktün janında çükölөр, tompoylor koyulur. Çükö tompoylor koyulur. Amına müzelerde adamdın süöktörü tolu emez. Dilikleri ajıratılgan. Bular bunun sırrını bilbeyt. Bu bizden doğrudan 1500-1700 yıl murda bolgon müzeler. Bunu süögütleri toluk emez, dilikleri ajıratılgan. Bunun sebebini alar bilbeyt. Bunun sebebi Kırgızdın saltı boyunca 19. yılında Kırgız jokerleri navut bolsa 70 yıllık diliklerini ap gelip öz mekenine koyuçtu. Demek bunu süöktörü toluk emez, dilikleri ajıratılgan müzeler bu oşo jokerlerge taam. Oşol bölök jerde kaytış bolsa 70 yılıp anan keyin jiligini ap gelip joldo bir jiligi jok bolot, argандай bolot. Oşonun menen mına bul dagı bizdin Kırgızdardın ulutluk saltlarının biri. Bu dalildenip turat. Эми Tompoy çükölөр jönündө özünçө gep. Bunu Kisilov немдегинде атайын бап мintip жазылган. Игральные кости знаки на них деп. Булар ойлойт, бул жалаң эле оюнга пайдаланган деп. Бирок бүгүн дагы Кыргыз баланы бешикке биринчи жолу бөлөгөндө чүкө менен ырымдайт, билесизде. Бүгүн 21 кылымда. Бүгүн да Кыргыз баланы бешикке бөлөсө, чүкөнү тешип туруп, мынтип илип коет. Энеси эмгисип баланы тойгускандан кийин оң колун бошотуп коет. Бала ушу чүкөгө жетем деп, оң колу менен ойноп, сологой болбойт. Оң кол болот.
Бұл жоокерлік доордо өтө маанилүү. Сологой менен катарда оң кол болсо бири-бирине тоскоолдук туудурат. Ошон үчүн оң кол болсун деп чүкөлөрдү тешип бешикке байлап коет. Мына тетиги тешилген чүкөлөр. Ошолор биздин доордон 1,5 миң 2000 жыл мурда табылган чүкөлөр. Мына бизде чүкөнү мындай таа дейт. Оң чүкө, сол чүкө дейт. Муну бөк дейт, жакшы билесиздер. Муну чик дейт, оңко чоңко дейт, тапан дейт. Эчкинин чүкөсүн чыйбыт дейт. Аркардын чүкөсүн эңке дейт. Бөлөк элдер мунун баарын сөөк деп коет. Демек бул накта кыргыздарга гана таандык. Эми сөздөр. Ошонун тизмесин мен учка эле айтып койсом, ушул тизмеде абдан көп жер суулардын аттары кыргыздардыкы болуп атат да, кыргыздарга таандык. Мисалы, мынагу карта бүгүнкү Хакасиянын картасы. Бүгүнкү бул болсо Республика Алтай деген карта. Ушуларда мен сууларды эле, мен баарын мына тизме өтө узак. Мисалы кээ Кыргыз суу, Нарын, Күркүрө, Минбулак, Талды суу, Талды булак, Түрген суу, Чүй, Узунгара суу. Бүгүн дагы Кыргыз 17-кылымдын аягы, 18-кылымдын башында Алтайдан биротолу сүрүлүп Кыргыз көчүрүлгөн. Ошондон бери 2,5 кылым, 3 кылым болуп калды. Бүгүн суулардын аттары мына. Мисалы, бул мына Алтайда, Хакасияда сууларды Чек суу, Кантегир суу, Каратекес суу, Уюк суу, Үңкүр суу, Узунгара суу. Демек, бу жерлердин аты кайсы тилде болуп атат? Накта кыргыз тилинде. Демек, чын эле кыргыз ошол жерди 1000 эмес, 2-3 миң жыл мекендегенде ар бир чоку, ар бир кыр, ар бир булак, көл, суу өз атына ээ болот. Өз атын сактап келатат. Бүгүнкүгө чейин. Эми жана Томпой чүкөгө байланыштуу дагы бир оюмду кошумчалап кетейин. Кыргыз ушул салтты бүгүнкү 21-кылымга чейин сакталган. Былтыр Талас областында бир карыя кайтыш болуп, а киши карып калган экен, өзүнүн абалын билип, балдарын чакырып, энчисинди айтып, ар бирине сага муну деп, анын аягында минтип айткан экен. Өмүр бою ушул ордо ойноп, ушул Томпой чүкөлөр мага эрмек болду эле. Эми муну силер ойнобой калдыңар, силер баалабай калдыңар. Бул кор болуп көрүнгөн жерде жатканчан көрө, мен сөөгүм жаныма ушу Томпой чүкөлөрүмдү кошо коюп койгула деп. Ошол 4000 жыл мурда дөбө мүрзөлөрдөгү Томпой чүкөлөр бүгүн дагы кыргыздар мүрзөсүнө сөөгү менен кошо коюп атат. Бөлөк элге мындай таандык эмес. Эми дөбө мүрзөлөрдүн жалпы окшоштугу бул дөбө сөөк койгондон кийин таш менен топурактан дөбө курулат. Бул салт Сак элине усундарга таандык болгон. Мына Кыргызстанда бүгүн жайгашкан, табылган көп эле дагы бар. Булар Сак менен усундарга таандык дөбө мүрзөлөр. Дөбө мүрзөлөр. Бул жоголгон жок, таштык маданияты менен жок болуп кеткен жок. Бүгүн Кыргыз элинде бул салт сакталып калды.